Ambasuhuze kandi mbaye ikaze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho by'aka kanya. Ngiye kukugezaho inkuru ebyiri ku buryo burambuye. Inkuru ya mbere ndaje nkubwire ko umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uherutse kubona abarwanyi bashya 600 bakaba bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame, akaba ari umutwe uherereye mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Turaje tubaramburire iby'iyi nkuru tukubwire abarwanyi 600 baturutse ese umugambi wabo nuwuhe. Indi nkuru ya kabiri bakonzi bacu ndaza kunyomoza amakuru yagiye acicikana atangazwa nabo mu mutwe nyeshyamba wa M23 avuga ko uyu munsi muri Kirumba M23 na FARDC byarwanye, akaba ari ibihuha bya M23 basakazaga bavuga ko igisirikare cya Kongo Kinshasa cyateye M23. Ndaza mbaramburire iby'iyo nkuru. Ngwaye ikaze, turi mu masaha y'igicamunsi ku munsi w'icyumweru, itariki yo ni ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zirikurikirana hafi umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR uherutse kubona abarwanyi bashya 600 mu ntumbero yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Aba barwanyi biganjemo abanyekongo binjiye muri uyu mutwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma yo gukora imyitozo ya gisirikare ihambaye mu kigo bita Mihanja giherereye muri teritwari ya Masisi, intara Kivu y'Amajyaruguru. Ziti mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2024 abarwanyi bashya 600 biganjemo abenegihugu ba Kongo abaherewe imyitozo ikarishye ya gisirikare mu kigo kiri muri Mihanja teritwari ya Masisi binje muri FDLR Foka kugira ngo basimbure benshi bapfiriye ku rugamba. Urugamba abarwanyi benshi ba FDLR bapfiriyemo ngo nurwo bifatanyijemo n'ingabo za Kongo, imitwe yitwaje intwaro n'urubyiruko rw'iyise Wazalendo, by'umwihariko barwana na M23. Izi mpuguke zabisobanuye ziti kuva mu mwaka 2022 ubwo M23 yagabaga ibitero ku birindiro bya FDLR, abarwanyi b'ingenzi ba FDLR n'abarwanyi benshi barishwe. FDLR yanatakaje ibirindiro by'ingenzi, ikuru ibirindiro bikuru muri Tongo, ibijyana muri Shove mu majyepfo ya Rucuru kugira ngo yirinde yasenywa. Ubuyobozi bwayo bwafashe icyemezo cyo kuba ahantu hatandukanye. Raporo z'impuguke ihamya ko nubwo mu kwezi ko gushyinga umwaka washize umwaka 2023 umugaba w'umukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa General Christian Chiwewe yabujije abasirikari gukora na FDLR, ubu bufatanye bwarakomeje bigizwemo uruhare n'abarimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami. Zemeza ko nubwo FDLR yiciwe abarwanyi benshi, ikiri umutwe witwaje intwaro ukomeye cyane mu gice cya Petit Nord ufite abarwanyi bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500 bigambye muri batayo eshatu Areze, Samaria, Jericho na Medairo. Umutwe udasanzwe w'abarwanyi ba FDLR uzwi nka CLAP wiciwe umuyobozi Protogene Ruvuga y'imikoro wamenyekanye nka Colonel Gabi Ruhinda tariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023, asimbuzwa Colonel Sirkov alias Gustave Kubwayo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2024 ufite abarwanyi babarirwa hagati ya 300 na 500. Kuva FDLR igikomeye nk'uko izi mpuguke zibisobanura, ibikesha ubufasha ihabwa na leta ya Kongo barimo ibikoresho bya gisirikare nk'imbunda, amafaranga ikura mu biti itema muri parike ya Virunga, mu mbaho bibazwamo, ubwambuzi n'imisoro by'umwihariko muri Kongo. Impuguke za Loni zigaragaza ko mu bice FDLR yagenzuraga muri parike ya Virunga buri cyumweru hatemwaga toni zigera kuri 30 z'ibiti by'imbaho. Ibi byayinjirizaga amadolari y'Amerika 5,150 mu cyumweru, yashoboraga kugera ku madolari 238 ku mwaka. Mu bice FDLR yagenzuraga muri teritwari ya Nyiragongo, ububaji bw'ibiti byatemwaga yabukurikiraniraga hafi, ikishyuza abazicuruza amadolari 700 inshuro imwe mbere y'uko ujyana imbaho igoma. Ibi byayinjirizaga byibuze amadolari 1,450 mu cyumweru, yashoboraga kugera ku 74 ku mwaka. Muri rusange izi mpuguke zigaragaza ko FDLR yinjirizaga mu bice yagenzuraga amadolari agera ku 340 ku mwaka binyuze mu kwishyuza ibiti byabaga byatemwe n'imbaho no mu misoro itemewe n'amategeko. Ngibyo ibya FDLR byasohowe
n'impuguke za Loni. Ndakwibutsa ko impuguke za Loni zasohoye raporo ndende, bavuga kuri Congo, bavuga kuri FDLR, bavuga kuri M23, bavuga ku Rwanda, bavuga kuri Uganda. Murabizi ko bavuze ku Rwanda hari ingabo za RDF 4,000 ziri ku butaka bwa Congo Kinshasa zifasha M23. Murabizi ko iyi raporo ya Loni yavuze ko ingabo nyinshi, ibikoresho bya gisirikare byinshi bituruka mu gihugu cya Uganda. None basohoye na raporo ya FDLR igaragaza umugambi wayo wo gutera igihugu cy'u Rwanda urimo abarwanyi 600, uburyo ubona amafaranga biciye mu bucuruzi butemewe bwo kugurisha imbaho no gutema ibiti muri parike ya Virunga. Iyi raporo ya Loni kandi yanavuze ko Congo Kinshasa ikorana na FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ariko kandi ku rundi ruhande u Rwanda narwo rugakorana na M23 mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Abakunzi bacu impande zombi zirashinjwa, ariko yaba u Rwanda yaba Uganda bahakana ibi byose, dore ko na M23 yavuze ko idafashwa n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Congo Kinshasa nayo iti ntabwo dufasha FDLR. Bakunzi bacu iby'intambara reka tubihanga amaso tubiharire iminsi, kuko iminsi nizasobanura byinshi kuri iyi ntambara. Hagati aho bakunzi bacu, uyu munsi havuzwe imirwano ikarishye cyane muri Kibumba yahuje M23 na FDLR, ariko byaje kumenyekana ko M23 ariyo yabeshye yitatsa ivuga ko ngo bayirasheho, ariko amakuru y'impamo ari gutangazwa n'itangazamakuru ryegamiye kuri leta ya Congo Kinshasa bagize bati ibyo ni ibihuha byatangajwe na Lawrence Kanyuka ndetse na Willy Ngoma, babeshye bavuga ko ngo barashweho, ariko kandi mu by'ukuri ngo nta kintu cyabaye ku mirongo y'urugamba. Bakunzi bacu, ndagira nkubwire yuko magingo aya ngaya igihugu gisirikare cya Congo Kinshasa FARDC ndetse n'umutwe nyeshyamba wa M23 uri mu gahenge bategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agahenge kazamara iminsi 14 katangiye ku itariki ya 4 kakazarangira ku itariki ya 19. Impamvu nyamukuru ni ukurebera hamwe uko ubutabazi bwagira ku bantu bavuye mu byabo bari mu nkambi zitandukanye, bigizwemo uruhare n'ibitero bya M23 ndetse n'ahantu M23 yagiye yigarurira. Bakunzi bacu, mwe mukurikiye aya makuru, tubafite inkuru nyinshi turi kugenda tubategurira, dore ko bakunzi bacu nyine M23 yari yatangaje inkuru ivuga ko ngo FARDC yateye ibirindiro bya M23 muri Kirumba, maze abarwanyi benshi bakahagwa, ariko ni ibinyoma, dore ko byari byanatangajwe na M23, ariko ibitangazamakuru byegamiye kuri leta babihakanye. Ni mutwemerere mwe mukunda amakuru n'ibiganiro tubageza kuri umuyoboro wa YouTube, dushinire ahangaha nawundi nkutwe tubazani ni bya FDLR bitangazwa ko uherutse kubona abarwanyi bashya 600 nkuko bitangazwa na raporo ya Loni. FDLR ni umutwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Reka bakunzi bacu turaza kumenya icyo leta y'u Rwanda itangaza kuri iyi raporo ishinja umutwe wa M23 ushaka gutera u Rwanda. Turaza kumva reaction, ariko turaza no kumva na reaction za FDLR, birumvikana ko nabo bari buze kugira icyo bavuga. Bakunzi bacu turagushimiye, turi mu masaha y'icamunsi ku munsi w'icyumweru, itariki yo turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024. Turagusaba kudutera inkunga ujya munsi